Reka nongere nguhereze ikaze ndetse nakwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza aho uherereye hose, we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba agezweho hirya no hino, habe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tunyarukire mu karere ka Karongi, aho habaye amahano akomeye cyane, aho abagera kuri bane ubu ngubu bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kwica umuntu bavuga yuko ari umurozi, naho abandi babiri bagatoroka. Ni igikorwa bahuriyemo ari abantu bagera kuri batandatu, gusa babiri muri bo baburiwe irengero, baburiye aho bahungiye, gusa polisi ikomeje gukora iperereza. Uyu nguyu bishe rero bavuga yuko yari umurozi. Ni iki cyabateye kuba bamwica? Ni ibihe bimenyetso bagendeyeho bavuga yuko yari umurozi? Ibi ngibi babikoze bakurikije amakuru bari bahawe n'umuntu wari umaze igihe arwaye, gusa mbere y'uko yitaba Imana akavuga ati runaka niwe wamuroze, akavuga yuko ari wamuroze ndetse akabereka n'ibimenyetso bimwe na bimwe. Rero biba ngombwa yuko bahita bafata umwanzuro wo kujya kwihorera. Reka tubyinjiremo neza, ngo ahe ikaze kuri YouTube channel. Nimba ari ubwa mbere wahingukije imboni, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu makuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda rero ikorera mu karere ka Karongi ku bufatanye n'abaturage n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze imaze guta muri yombi abantu bane muri batandatu bakekwaho kwica Ndiramiye Vianney w'imyaka 55, bakeka ko ari umurozi. Abakekwa bateye urugo rwa nyakwigendera mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Gisovu, umurenge wa Twumba, bitwaje intwaro gakondo. Ni nyuma y'aho uwitwa Mushimiye Ndimubanzi apfiriye mu bitaro bya Mugonero, ariko agasiga avuze ko yarozwe na Ndiramiye Vianney, ndetse akabishimangira akabibwira uwari umurwaje ndetse n'ababashije kujya bamusura umunsi ku wundi, ababwira yuko ari we wamuroze. Rero akimara kwitaba Imana nyuma y'igihe kirekire gitoya arwariye mu bitaro, nibwo rero aba nabo bafashe umwanzuro wo kujya guhorera umuvandimwe wabo. Ndiramiye rero abaturage bavuga ko asanzwe abarogera ababo, ubwo ngubwo yari asanzwe kubera yuko yamaze kwitaba Imana, ndetse nk'uko byagazweho n'abaturage benshi bashimangiye aya makuru y'uko yari umurozi. Yabonye rero bamugabyeho igitero, ajya mu nzu arikingirana, baca inzugi bamusangamo, baramutemagura ndetse banatema umugore wiwe n'umukobwa wiwe, barabahohotera ku rwego ruri hejuru. Bamwe mu bagabye iki gitero rero bacungiye ku irembo kugira ngo basubize inyuma abagerageza gutabara uyu muryango. Abaturage babonye bikomeye bahamagaye polisi, abakomerekejwe bajyanwa kwa muganga, ariko birangira Ndiramiye wari wakubiswe cyane ishoka ndetse no mu mutwe, birangira ahasize ubuzima. Abandi rero bo hino n'uyu munsi baracyari kwa muganga kubera ko barakomerekejwe cyane, ariko nabo impamvu bitabagizeho ingaruka nyinshi cyane nuko abari bateye uru rugo batari baje ari bo bagambiriye kuba bahemukira cyangwa se bakangiza uwo bari baje bahanze amaso bavuga yuko bagiye kumwihorera, n'uyu nguyu Ndiramiye Vianney. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Twumba Uwimana yabwiye igihe ko abagabye iki gitero bahise batoroka, ariko ku bufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano bakaba bamaze guta muri yombi bane, mu gihe hasigaye babiri bagishakishwa. Ati bane bamaze gufatwa bafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Twumba, hasigaye babiri batarafatwa. Uwimana yavuze ko iki gikorwa abakekwa ko baba baragikoze cyaba kiri inyuma bose bazafatwa. Iki ni igikorwa cy'abanyamaswa gutera umuntu mu rugo rwiwe ukamugirira nabi. Yavuze ko kandi ko bajya batanga amakuru aho kugira bihanire cyangwa se ikirego bakagishyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, kuko mu Rwanda hari ikigo gifite ubushobozi bwo gupima uburozi, ndetse babona warahawe uburozi ukabasha guhabwa ubutabera
binyuze mu mucyo, aho kugira ngo inshuti zawe cyangwa se abavandimwe bawe bajye kwihorera, ndetse ugasanga rimwe na rimwe bafite amakuru atanafatika. Reka rero nkomeze ubabwira mugire ibihe byiza ndetse munagubwe neza abo twabanye mwese, ndetse tunabibutsa yuko kwihorera atari byiza, ahubwo mwajya mushyikiriza ibibazo inzego zibishinzwe zikabikurikirana. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza no kugubwa neza, ndetse mugire n'umwaka mushya muhere w'ibihumbi 2025 twinjira 2026. Enjoy everyone.